lo hanno chiamato di un paese lontano. Un uomo venuto da molto lontano. Ġwan Pawlu II. Il-Papa li ġie minn pajjiż il-bot imma li rrid ikun viċin in-nies. Dam aktar minn 26 sena Papa. Disatelef 665 ġurnata fit-tmexxija tal-Knisja. Għamel beati u qaddisin aktar mill-papit kollha ta' qablu f'daqqa. Kiteb 14 l-enċiklika, 11 il-Kostituzzjoni Apostolika u 45 ittra apostolika. Biex ikun qrib l-insara madwar id-dinja żar 129 pajjiż. Jekk toddhom f'daqqa għamel daqsentejn u nofs barra mill-Vatikan. U n-nies laqatu ħabbitu. Iżda żjarat ta' Ġwan Pawlu mhux dejjem kienu għardu żgħar. Papa li ġej minn pajjiż komunista inħass bħala teddida l-awtoritajiet komunisti u tama ġdida għal poplu oppress. Sar ħafna tfixkil biex il-Papa ma jmurx pajjiżu, il-Polonja, iżda fl-aħħar seħħ dak li xtaq il-poplu. U l-poplu laqgħu bl-eluf, anzi bil-miljuni. Kien iż-żmien meta l-ħaddiema Pollakki kienu qed iqumu għad-drittijiet tagħhom permezz tal-Union Solidarność. Za Solidarność Papa Ġwan Pawlu l-akbar ispirazzjoni biex il-poplu jieħu drittijietu. Bla armi, bla gwerer u mingħajr tixrid ta' demm. Papa Ġwan Pawlu kien strumentari għal waqgħa tal-komuniżmu fl-Ewropa. Pajjiż wara l-ieħor, sal-waqgħa simbolika tal-ħajt ta' Berlin. L-aqwa arma li kellu kien kliemu. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. U qatt ma ddejjaq minn ħadd jew minn xejn biex jgħid dak li kellu x'jgħid. Ma ddejjaq qatt juri l-kruwa tal-faxxiżmu u n-nażiżmu. Semma leħnu kontra l-kapitaliżmu u l-faqar. he pronounces very harsh words against those who use their possessions in a selfish way without paying attention to the needs of others. U ħadem favur l-għaqda bejn ir-reliġjonijiet. Fuq kollox kien Papa uman. Wieħed minna, wieħed bħalna. Padre noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
che dimitte nobis vita nostra, sicut et nostri vittimus, de vittoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Ma l-akbar għaxqa tiegħu kienu żgħażagħ. John for to he loves you. Minkejja l-età, minkejja l-mart, Juan Paolo baqa' żagħżugħ sal-aħħar. C'è un proverbio in polacco, z jakim przestajesz, takim się stajesz. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Una benedizione, siete bravi, siete buoni, mi piace essere con voi.